A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anakihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ku diajikeun jadikan hudang-hudang nya. Atuh. Ajikeun Yasin. Geus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atuh hudang. Ih, bisi kaburu diajikeun Bian. Oh, astagfirullahaladzim. Aya rek dilaporkan ka Dede Mulyadi, Bro. Pak Dedi tah si Bian ieu hese udang, kirimlah ke militer ka itu. Jemput Pak Dedi. Aduh, ieu kumaha ieu?